mo ho dwiri mi o me phone ahira me hwe me phone what tell me said obi konfo obi etimi hwe phone enti yenko no konfo nya ko de mo na kontre mo mpa na ko nyi phone mo se na ka Osofo wona be ka se me ana betu me phone o kire me kwan na so betu me phone bibi tu a eye mpaibo obawu a eye mpaibo so wale eye mpaibo nti bible kutaw biem na tu quotation ba ko na pampa na fa oyom 2 or 3 days tu quotation mama te ade na mu no ade na yemi amneti ha eye no emu ayen ele mo ko efise wiase no wiase oyi so obi hia moa na ba na se hia moa ba wona se no ba wona se a na se untimi moa na na wo sumbusuma we foolish na me moam emplichi mo sakrama mo wia me na me wia me asem me se kam ti nipa na o come the bible we bible hwe na pantan ni besi me fa no ho chene da oso maju me fa no nipa na o fam me phone me fa no ho chene da oso mimi nya botre na ba kasa se me fro ko fi oso e dey say mani brabre no oso ebi no ba kwa mo France oso do mo France o fi mi bibia na nya botre na so fun so ni ko so mo ko ben too much ye na o se bia ko ben na wa calm me down oso brafum oso ni padasani bibia ya for nto kesi na bia obom pa yesre bo na pa che bob man masira yesi bia man nko na botre na cheche won se mo tem ko me nto me so bobu kwa boda me na won se me bofu da na adem bia me preach amanfo me ko keje tiam ko kanya me asem na me preach am sakra amanfo me ko mpo na bufom so ko ma sesana wo dey na so bufu so fo tira konko no so guta wono nipa nye minim se nipa nye enye enu te yakopon de ne honhom awuro mu se mo sakra ye na ya de bo na fo na me sakra wa wo bu ba wia me we the DNS catch them so wo de interest so wo de me patro wo de interest so besi minim die besi so for the DNS you de catch them den panes ese wa so me ko twem na so wo so ese ko be catch na so for ese le me fo bia ho enkasa ese le me fo bia ho na me afro how na me ho tum na me na afro say Osofo ya de bonne na hwe sempo so bi na kasa tse ko mpa fa na bona che no ko nto kasi e fa na bona che no bompa egu ba ko so na se na se me pacho e mo obu mpusa so fu nya sa de so fu me pacho ese egu hu fin kura nene wo de ma me interest so e de na se kasi bibia ani a ko de so chi so wo ba je bi se ne se de me ye ne da no de bia me ko kejetia ma ko preach ma kanya me asem no wa wo be sakra no ba obu ko tudwe no ma bompa ye se na me se sa no de eno ana me ye nene wo ba je se oba bi bai oba no ma preach na mo wa sakra bia wo se wo je adwamamo wo je bibia me bompa ya mo ba me ja me fon agu wono ma me ka amen a me hu me fon obi atimi afa me so fu panyine me fon e wo kejeti abonte so why na mini pa ye fa me fon bibia na yen so hwe ebi kuna mpa ni pe kono ofa fon na kopa na ma na kwa ma na fa fon because ebia na ho utimi ka kesa asem ne kire me yakopon am obi kwan so ofa me fon na fon de unu fon de we fon asem na bufuo kwan so unu fon ne bo wa be ka chem se yakopon am so ma na ka chem so kata kasa wa uzo boku fiama ina ko si ya ne kana ko me yakopon utimi ka asem ne chem se me yakopon me ni pada sani jama na gisi dina ba so me ni pada sani ye na ba so we me ko ha me fon na bompa ye me mompa ye medical bonidua bible say ye fa kaiser de ma kaiser fa yakopon de ma yakopon medical bonidua o ma bonidua ko ke che ko o ma ko fa ifo aba se o mbe mi interview ana me fro me dwane me nya interview bia me ko me sumo mo asemi kati asemi na waka se ne wasimi na ko duro pa o so ba budu ande sofo ayem wonwa se tuna konkun okutan no bibi bera operate aso so bi obiem na o bompa ye na o de tire na kopon oba ye wasade ya ma o na so obi afo fon pa na so watima budu sofo we dia o ma na de tina o fan fon na me fon mi fon unu am sit of fate me mfanche anya he me mfanche me the Old Testament and the adwuma so what kind Ecclesiastes chapter 3 verse 4 or say ye fa abosonfo de ma abosonfo ye fa nyame de ma nyame maboni dua wi ni ni asebia
comfortable. Yes, sir. When you phone na so open phone. Phone when you phone. Me ma. So the phone dey confirm na mechanism when you phone one pin. And say answer kwa e be drone na wa che so phone we dey find. Wo ni confirm. To na kopon. Na say wo kra me preaching na wo say akwa bo so phone. Jabi. Ei say na wo na bra wo confirm me pese wo phone baba say na be ya wo be to so fudie nso. Na say wo no sakra na me nsem kana me ka so unti me drum se masechra be. De wo komo awiawie na me say solution be bo anyu no. I want to be called phone. You know that confirm that say be your phone we na fa phone. Or side be. What's your ever? Oh, we be away full animal down hono. Full animal down hono. Wa ping. Na say bo ban hono na. Oba hono full animal ntwe yira dey no. So no hono dey koi. So tired am for. Me tired am for ben. Wa ben oni pon so. We hu me phone na ma. Easy, you know ko ka say phone bi asime ne fa. What your phone no? Kiditi am. O me so be hu security. So no so be security. Bo ka to security na operation. When phone so mo kusi na wasi buosi afu na wodi nyakopon se wato nchene de me ma wo kasa nwa bebre ye wo konfo no ye ko na me ko ye fu mani abre me fu anyira me fu no na me digi mo ba mani me fu no na me die bibia wo se wo konfo no ne me fu na me hwe ha ei say o mo wadwiri mi o me fu anyira me hwe me fu wa kire me say obi konfo obi etimi hwe fu enti yen ko no konfo nya ko de bo na kontre mo mpo na na ko nyi fu no ma ba se na ka sofo wona be ka se me na kontre ana be tu me fu o kire me kwa na so tu me fu bibi tu a eye mpaibo obo hu a eye mpaibo so wale eye mpaibo nti babu gutaw biem na tu su quotation ba ko na pampa na fa oyom tu o days tu su quotation mami sofo na se tu su quotation mami sorry what do you mean ye ko na ko kire me konfo na me kwa hwe me fu obi awia me phone na me kana wo so we kire me konfo na me Osofo nti ma ko hwe me phone na ajime nsem Osofo ko konfo ase bese ne ko kire me mini wa aka me am ko Osofo mo twu kan boy ya de Osofo aba ko asusu kra de ejime kwa de bese ne de besi rasta mu kan Osofo ni brisem brai na wo se gina on ka se yen sample yen san ko he yen san ko he what do you mean follow na Osofo ba Ghana pa so de Osofo ko konfo nche e di hu e di ho chiran ku fun keke obi afo so woni abre ho na ko e ba ni akọ e de ndu ko ba so konfo so chiran so de konfo be donc samile me ko me phone Sophie ase pedi Osofo me dia ase esa me na me se woni me no so chire Osofo me nko wonko masa wonko me na de asa ba so bi o ko wo wa che me bi o wo che me e fa na kire me se na kopom mra masa se wo de me life di agro no wan ko kire me a me donyame me ka ba kukun ma me do me o me kan no me se ba gu so o ga me Osofo keto a o una wo sa wo ko kire me konfuo fie no so wo sa de chiche wo hey my friend na sa ba so me ko ma sa ba so bi o ko wonyam nam sakra o so ko ne ko kire me what do you mean me kan Habakuku abuso amonze o be kan yi haba mom na ese Osofo me se me ko Habakuku se ma we ka gusu ma kire o ko me ka se me fam na ese e tie na ko pomra me ni abere me di agro wa ha ana Jeremia na me ade force masa Osofo me se me nko ma kire o ko ho me nko me pa che o ko why me se o de ti no do ha na o de so no pretty okay ti hono me na pretty okay ti no sa chira me no se me fun ayira wo se me hwe fun na Osofo aba pa so de Osofo pa obi ati no hwe wa de o konfo isi a ko konfo no mo na mo sabu so yakota sem abususu yakota sem Old Testament and any new why and Old Testament wa First Samuel chapter 3 okay na mo gire me pa you are saying to na ko pa juma mo ti me wi am phone yeah ajay igana won sane gba na won sane gba sane gba na won sane gba ajay na won sane gba
ike na mo sanegba negba na mo ka negba na mo ka negba na mo sanegba na mo sanegba na mo sanegba so se na mo ka negba na mo sanegba na mo sanegba na mo sanegba ale na mo sanegba danse hunu no I would do after about the cross basis you want so Osofo eni ejeja transe na no munni madwuma no ade am hia na aba no na wo sanegba na wo sanegba na wo sanegba fa to see on danse hunu no what o nya butrema no nya butrema no transe na nanam na atwe na abra me ade am hia na me saka no ade am hia na me saka no meti asohye da me so no meti no asohye da me so no enya sam ketwa no man can say go be kan wasema kire o se me ka kire mu mi hiawo nana ye ni am we na me nipa ai na me pichu wa kinitia no efira de asase we ndia no tumi sise o se me tama so mi fria I don't rent here so me rent here na me de mbibia Akabenezer no rent here nyina fiti ko bibia body ni sibe fun wa nyina ase me tama so nana no de me nkan de no na eni braba se de aye ne de wi ana wo de onu fira na we de nana unwo ya ne bone e freno Reverend Asuka GH oni ni motumanya awie no yakofo ayi na base on be preach motumanya Osofo be nsi da record upon record na awie metim shop mo nse masa wa me shiwe mo so ana mata takita woju tu aya we ki ya we tabe intimate shop mo nse obi kasa ba ko hoya me sofo na me sofo na we de odaro ma de na si sofo mbonu nkuru nya o preach o ketia na osa ababa obi o mana repent o bompa ma again we e ka amen na otunu na phone na ho me phone obi afafo no na de esi ne ko se offering na gufu no so no anasa mobile money nti se no kete ni sadia wo konko bua na me do me ka na nsi be ka se bia ma so ba janse munu no so fu yan kasa wo se me fa na mara konko na ase na wo me kuni fa anu nti anam tina ba ale ko na se no mo de fa mobile money ana se minya bompa ye ma wona me ka me miska na wo ka se woni ska na maka cho se e wo momo so a push mame nam de number na ma no push ya mame so enti ababa wa bi o wasakra me bompa ya ma no me de miska atu no so na me masa me bu mi kon wate me bompa ya ma no me kan eme ya me phone ni ho sika na kwala shika kana ma anu so ho ama ma bodua o kiyeti a o kra ansa na me be yo no bodua na ye de wa because the mesen kan fa pen quick action bible no dey em no ni papa kuni ye tie ne se me so ha me wo mu na me ka kire mo o ha wa wo me fi we tumu wa o pressure me pa na so me da to na nanom ni na nanom se sa adwuma ne o muntimi ye nka be so mo se sai fi we na adwen se be ya o hu me kura na ni mpa me so se me tia me tna fi boy ko pem tama me fi wiase no mo ka se me no makasa mo se gise me nyanya me nipa e ma ne bon pae ehon pae ntu ba ehon so ba na me ka cho se me ni age pan so aba no mo no ma twe aba woni wabusom na kasa e no mo se pe na me nipa no onye se adwuma no na mo so pae o mo muntimi ye se adwuma no muntimi ye nti no ba me ka se me ni age pan so aba nti me kire ma na eche se wo penya me nipa ama na bon pae agu wo fiewura so sa na ni wire afim sa na tie no nso no fo na yira nti wo no me so me fo ayira me hwe me fo no na me so me de be down se boa me na me nkum nipa o wi a me fo no ukun me ku no ne so me de be che no me ku na fi wiase biso so me tuma ya chude ye me de no ma me ansa why me ya nso be me de ba ma me bi so mansa bi so mo ajay akakalu sialu we na ba akakalu sialu
So for the days of how. Okay. Bosom ba ko so odi pizza man aba. O so odi pizza man aba. Ita akakalu sialu. Asa, Confo no bo promo. For the pizza man sem fa boy. Confo bo promo. Aboso no. Mjo metima. O ba ko di pizza man. Mjo metima. Confo no bo promo. Dia tie ne se. Omo se me ma on bo ifiru ane so mpae. Na omo so me do meye. De open so ai da ma. Omo kire bebia phone wo. Na me am di ocha ma akwachi. Bawo. Ono na ba ha se zina de ma no. Ozo so ti ase Osofo bobom pa ya mo fere ru. Na so oya me mo abosu no muntimi nya ayi ni ma wana. Dey omuntimi ntina mo se me nyame nipa. Na de ntina Asofo ni bibia duro we o. So wedding. Enti wo pese me bon pa egu firi ano so. Ansa no why me bisa de na me phone abu me be ko phone. Matiase. Wo di ka he me de na ma me. Wo ye me de na ma me wi a me ye wo de na ma. Je. Obe. Yenko Hega. Bi. Come on. Yenko Hega chapter 4 verse 3. Can you ho? Hega chapter 4 verse 3 was say. I didn't mean to ya moyen. M1. Ti kan 11. Was say I didn't mean. Adiana. Yemi ameti ha eye no. M1 ayen. Ena mo ko. If you say yes no. Yes we. So be him one about na say. No ba na say a. Na say. Untimi mo na. Na wo sumbusuma. Oh you foolish. Jemeso amen. Amen. Jemeso amen. And nobody say do na me. Say verse 2 no. Oye say we konfo. So we konfo. Na obeje obi asase tena so. Na obeje obi asase etena so. Na utimi mo fie no ho ban. Na utimi mo fie no ho ban. Na nipa ni tu a. Na nipa ni etu a. Roro ho ne ko fie. Froko ni hwe fro. Kuma me. Omo ya bode. Na wo so kwase a wo de me ba baabi a ha na wo de me ba. Sofo. Me sofo. Akwa otu oni hwe. Wono no problem. Me fa me problem sa meka no. What do you mean? Debut. Me do ya me medumi wo. Wo ya me medumi wo. Me debut do be na seri point mo me ababu me na me de maire. No na kire me kwan no. Me jiri di so so no ohia mo so bo ne. Enye wo na wo kire me kwan no. Wo so bo. Wo so wa ben. Wo ya ben. Wa me me. Wo wa ben na wo. Me me. Wo de na wo. Me me. Bien, et taki parti taki kokro no tok de taki. Manen kan woni eje. Kan eje. What ti be kan wa? Ba boda kan ga mini hwe. Jordan. So ase mini hwe. Obe gina ha, me betwa. Me ko frɛ mesifo, na wa beto wo. Eta. Top. Hey! Wasa. Che, mo ma boda mo mfa mo ho. Hey, bra. Enti dey. Said there. Hey, conform. Hey, chimi na conform wo. Hey, chimi no. Me so fu nyame ni pa o. Hey, conform. Me nyame ni pa o. Hey, me be buaso. Wo ya me mo ajila. Me nyame ni pa o. Me mo ajila, o pa chimi. So ti mi ni hwe. Conform. Chimi no. Sofo ayi conform Mr. Why? That's it. Jordan. I feel see me ni hwe. Wo hwe. Ntu be bon pa na ma me na se wo mo. Me bo. Je ka. Yibla. Osenkafo. Bo. Osenkafo we. Osenkafo. Owe. Biori. Otefa. Bi osenkafo. Osenkafo ote. Wo de bi na kan na me. Na wo ka se me jimi wo. Wo de ade ya bla me. Dan. Na bie. Mi gate be. Ena na mi. Dile bla me ene nkasa no. Ongo. Tsa efe wa na dwen. Wo fi wa na friend sen. The friend sen. A friend Dr. Slim. Okay. Me busam. Ne bon pa egu ni ma me so mama Slim. I say we ha ono ni ma me so mama Slim. Me busam. Ti miensa. Ti chemu miensa. O se me ba. Ma mu nsuro. O ba boni ase me mo ayira se si a. Me ba.
Emma Munsuru. Emi pobe tutu akogu apumu still. Emma Munsuru. Okay. Masa. Ode mama ida. Ode forget. Enye bibia am fe fe. Me nyame nipa. Na mama ye won that bitch. Eni me bi wo ha. Na bi kitu bi me mo ayira kitu. Me so fanyi me na preach o kejeti ala. Oi! Aboa o dwane. Nka me mo dan dabo. Me chamne. Na me de afahye. O dwane. Mo ba mo se ye ni aduro. Ye ni aduro. Wonim nyama yatimi ye.